paano long isi rong asor kisung alam sini tum ki wang lo nang om ri dun lo masih rong krip ho arat do da ni rong menda jai ko lake ronjit kro arong babu timung arong longsing be arong rakesh terang arong sing rong pi arong babu phangcho arong jameson tok be arong rupsing kro arong mohon kisor arong kambura teron arong arsing hi arong babu rong hang arong sathe rong pi arong sing teron arong rupsing kathar arong lalu rong krip ho la penaja ka rong dolang la kilometer trok ang bong rong ingkoi bagdu sitadang nil tum rong krip ho bak rat tuma rong amen sil tum long chot la si rong sor bang ipu ge la hello la bang so amothori nang ki bui lambang ke rong sor chini dun de pin project kopi phan ma la bang thang da chini dun de pin la so pu thaksi rong sor bang anon akowe bari hinulo menang anatum amase lang tum arjulo la penaja ka tum ke longle pata ke do saise longle pata non pen lege long ali hala khorsing be cm alom so kang ni hot hala so hot pen si along le pata ta ke long la pen arong ta me kar bi rong supi pu hala bang so si ke seng non lege sengong wong rong ta kali la puyo la si almost 60-70 years di ningkan troke proxy ke pen dalo la so prang pen lo arong edo ke muthe karbirong supi pude amen paklang lan baksi dulu la se la so teng blo tang tak long le pata ke do tum sai se lo la tum long le pata ke do joksi lang kung mate lang roya kung buwe biri la hai chu idun lo athema kai ke man ke dak lang awe la sida ke flood affected area kali ni barikha ho jong si batai si lang ning lumpur lo tang te barikha sok chu ilong po la puson la sino ning kreng hot ke ili tum sok e rong da theklong le daji upia podloma lang away dry area aerial land lason lasi so kiti ke tum dak patai sisi claim mun multiple times tum claim da lasi la tum ki pu bangke la da irrigation yang sedang nang bi budela bangke mesenji salang nang pulo tidak me non son adon tin kuwi timur lap mane kurpon lap lason bangke lang le tum la bangka ningoi lak lo la pen rat to maning dok de lason jilim theklong lo asinil tum administration pan lo la pen in charge tum pan lo singki kang lo ili tum SO lo Jonathan terang pan tame pachini lo je prabjin pen rong sor tum pan consultative meet dono than pakeng lo la so pile rong sor jong se nangji pute paklem na jong se nang nilo la kilometer trok ang bong ke plo tang te la ke kapre ka tower le nang tu wan pinoi pusi nili dame alang than alang tuma on behalf of the villagers nili alang than pachini dono